Ebi byona bigambire omubazi wa mukoro go kuhendera training yo kweshongora aho abashomesa bari kurenga 200 kurwo mu district ya Sheema babangwirwe kugenda nabo bakashongora beji amaraka obwe bari kwetebekaniza empaka za district zo kweshongora aho amashomero gona garayetabemu mero nango garumu agakwehuzya no twuba turyo mu mupira tabari kushashura je no twuba turyo mu kwiruka mbwene ubwo gamanyire ngo Endeme z'amashomero za hedityazi Endeme konka twenda kusquat samani nabo nisima sentence ya persons nababamanya hati twenda kugamba nabona ngo no kumanya ngo tahire facilitation hari music aha nati kwa kumekinga sure ngo yagireta nabona atekugenda nabana bo kubasente takuziya mushahoye sente nesa UPE kandi kwenda kwibusya urutindo rwa kweshongora mu mashomero. District ya Sheema ibirema zire myaka miringwa etari kwetaba mupaka z'amashomero zo kweshongora harurengo rw'ihanga ekibari kugira ngo kibagarire nyuma ombi assessment of ministry y'emizano no bwegese mu department yanje ya curriculum tineme bintu bishatu cyo kubanza tuyinamo kwirukanga tineme mpira kandi tineme na music age eketwire nyuma kace konka hati tujigarireho nke mpira no kwiruka uko tuyente bitwaro misho akaba wako developing talents z'abana toka developing kintu cyumwe byo noteka ko developing gice turetire twajya ngo tugaruke aha ground training abashomesa bitu kandi nabo baza ground ba training abeji ari umugishogu kusima ababa kozere arrangement age kureta abashomesa bitu ba Sheema district kuba training music most especially nyino kusima diyo madam tumushabe Jennifer abo kuba music tube twirubwire buri bataku kora music konka tukirebire nk'ikintu cyo mugashomununga kureba ngo abashomesa ba training abana bitu abo kuba music niyo mugashomununga ecyo kubanza wabori musician no buryo umuntu arukunda society yawe cya kabiri arimu okutunga esente abantu bingi bashomere bine office work konka abantu abariyo music nabakiza abantu bingi. For instance, nkanyuwe nkadia nkabasa kwe comparingana na musician nka Ed Kenzo, nka Bob Wine, nka Baby Kuru, na even Regia wahishaka. Abebembezi nibagira ngo mwakogu bashazire mu kuyamba beji n'abashomesa abine talanta zo kweshongora otiriho no kubatwara mu studio kushohoze byeshongoro by'amashomero gabo obira kuriro kutendeka no kushongora abashomesa aba atuteriremo akapera ka TV West nehinda. Gasha kwa Mike atuachire.